Yes, welcome again to our YouTube channel. Ndakubwiye ngo ntawe bitarenze kuko na Perezida Paul Kagame yatunguwe rwose ubwo bamwerekaga ibitwaro bibiri igihugu cy'u Rwanda gifite bishobora kuba byaturitsa umujyi hafi ya wose wa Kinshasa. Ibi ngibi yabigaragarijwe ubwo bari bari kwambika imidari abasirikare bavuga ko ari intwari cyangwa se bageze kuri byinshi muri kino gihe ndetse banafashije u Rwanda kugera ku bintu byinshi bihambaye. Ibi ngibi byamenyekanye ubwo rero bari baravuye ku munsi wo guhereza abasirikare imidari, akaba hari ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere. Ejo hashize ubwo hari ku wa gatanu, none ku wa gatandatu akaba ariho abantu bose bari bwizihize umunsi w'intwari, ariko abambikwaga imidari bayihawe cyangwa se bayambitswe ku wa gatanu, ariko ku wa gatandatu niho abarimu, abanyeshuri bose bari bujye kwizihiza umunsi w'intwari. Ibi ngibi rero byagaragaje ko biza binashimangira neza ko nyuma y'uko u Rwanda rwerekanye ubushobozi rufite mu kirere bwo guhagarika ibisasu cyangwa se rufite icyo twita air defenses system, ubwirinzi bw'ikirere, buhise bugaragaza n'ibitwaro bibiri, indege ziteye ubwoba za gisirikare ndetse n'ibitwaro bya misile bishobora kuba byarimbura ahantu hanini cyane kandi icyarimwe. Ibi ngibi rero bikaba byakomeje gutera amahanga ubwoba, bikomeza bivuga ngo ni gute u Rwanda rushobora kuba rwarabonye biriya bisansu cyangwa byagenze gute kugira ngo rubibone. Ubundi ibi ngibi biterwa n'uko ahanini Perezida Paul Kagame ni umuntu ukunze kugirana imibano n'ibihugu byinshi by'i Burayi ndetse n'ibihugu byo muri Aziya, kandi byose bikize, aba azi neza ko hari ikintu bishobora kuba byamufasha mu iterambere rye ndetse no mu kubaka igihugu. Ibi ngibi akaba ari byo bijya bituma abantu benshi basanga yaraguzeyo nk'ibitwaro bikabatungura cyane, kuko nka kino gisansu ruzi hano ni igisansu gikomeye cyane gishobora kuba cyaturitsa ahantu hanini kurenza aho kuri kubitekereza, ndetse abantu benshi bakibonye baratinya ku buryo gutyo ubu ngubu na Congo hari kuba bimwe bita ngo ni jugumira, kuko ntabwo bari biteguye ko ibi ngibi u Rwanda rushobora kuba rubifite. Ni nyuma y'uko Congo n'u Burundi mu minsi yashize basinyanye amasezerano yo kuba bagiye gufatanya bakarwana n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse igihugu cy'u Rwanda nacyo kikaba cyarasezeranyijwe n'igihugu cya Uganda ko kizagifasha muri ino ntambara u Rwanda ruzaba ruri kurwana na Congo. Ariko Tanzania yo nk'igihugu cyegera u Rwanda kikaba kiri kubwira u Rwanda na Congo, aho kugira murwane mujye mu biganiro, ibi ngibi mubivemo kuko ni akeza k'intambara. Ariko Kisekedi we akaba yaramaze kuvuga ngo nta kindi nahitamo usibye kurwana n'u Rwanda, kubera ko ahora avuga ngo M23 n'iy'u Rwanda. Rero mu minsi yashize perezida wa South Africa yari yabwiye u Rwanda ngo abasirikare b'u Rwanda ni ingegezi, kuko bahora abari mu mashyamba, ashaka gushinja u Rwanda ko M23 ari abasirikare b'u Rwanda. Perezida Paul Kagame n'umujinya mwinshi biramubabaza, ajya kuri kamera aramusubiza ati yego koko abasirikare bo mu Rwanda wita ingegezi bagutumyeho aho uri muri South Africa baza kuhagukura cyangwa se tukagukura ku butegetsi, warangiza ahubwo ukasinduka ingegezi ukajya kuba aho utateganyije cyangwa se tukanakwica. Ibi ngibi byatumye perezida wa South Africa agira ubwoba, abona ko koko u Rwanda rushobora kuba rufite izindi mbaraga rwizeye, bituma acisha bugufi n'amagambo yari yavuze ayasabira imbabazi. Ikindi cyagaragaye cyangwa se cyagaragaye ni uko u Rwanda rushobora kuba rufite koko intwaro abantu benshi batazi, kuko byonyine kuba ufite ubwirinzi bw'ikirere ni ibintu bitaba bisanzwe, kuko air defense system nibyo bikoresho bya mbere ubundi by'intambara bihenda, nibyo bikoresho bya mbere by'intambara bitwara amafaranga menshi mu kubigura. Akaba ariyo mpamvu usanga ibihugu byinshi hari n'ibihugu biba bikomeye ariko bitaba bifite ubu bwirinzi bw'ikirere, kubera ko niyo ntwaro ya mbere buriya ibihenze kuyigura. Ariko igihugu cy'u Rwanda mu gihe Congo yakirasaga cyagaragaje ubukaka n'ubushongore
cyerekana ko gifite ubwirinzi bw'ikirere ndetse bunahagarika ibisasu. Ni nyuma y'uko bari bamaze kubona ko Kongo igisasu yari imaze kurasa cyari kimaze kwica abantu bagera kuri batanu, abandi 15 barakomereka. U Rwanda ruhita ruvuga ngo reka dukoreshe air defense system, kuko ibindi bisasu byose bigera kuri 15 bari barashe bihagararira babisamira mu kirere cyangwa se babirasira mu kirere, aba ariho bishwanyukira. Ibi ngibi bikaba byaratumye Kongo ihita icogora umwanzuro yari ifashe wo kurasa ku Rwanda, irabanza ibi biretse, ahubwo nayo irabanza ijya mu myiteguro ihagije. Muri iyi minsi Kisekedi amaze iminsi atajya kuri kamera, ariko u Rwanda cyangwa se ibindi bihugu birebera hafi ibijyanye n'umutekano bari kuvuga ko icyo ashobora kuba ari gucura ari intambara, nta kindi, ahubwo aba yatuje kugira ngo arangaze abantu bakeka ko nta mugambi afite, kandi ahubwo umugambi afite ari uwo kurwana n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi ariko perezida we yavuze ko ntabwo bafite, niba bashaka kurwana bazaze barwane. Yavuze ko afite intwaro zihagije, ndetse na kino gitwaro ubona aha ngaha akaba bakimuritse uyu munsi, abantu benshi bakaba batari bazi ko bagifite. Izi ngizi rero akaba ari izindi mbaraga n'ubushobozi bukomeje gutera Kongo ubwoba. Iki ngiki bakaba barakimuritse ku munsi w'ejo, aho bari bari kwambika abasirikare bitwaye neza imidari y'ubutwari, kugira ngo umunsi w'intwari uzagere abo basirikare bajya kuwuserebura, ndetse ibihembo byabo byamaze kubageraho. Reka ngushimire ko abanye muri kino kiganiro. Njye ndi Isaac Sibomana gusaba gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ciao ciao.